odnosno da li imaju realnu moć da dođu na vlast. Evo možemo po Srbiji da gledamo, političkih snaga koje su suverenistički raspoložene ima, ali realnu moć da dođu na vlast one nemaju. Slično deluje da je u Evropi. Vi imate neku Sanju Marin koja ima 30 godina, iz sirotišta su je još uzeli, ona dođe na čelo Finske, uvede Finsku u NATO, izgubi sljedeće izbore i nestane. Slično kao Zajev u Makedoniji. Evo sad u Danskoj ova premijerka je poslala svo svoje oružje koje Danska ima u Ukrajini. Znači Danska više nema ni jedan metak, ni jednu haubicu. Da li ti ljudi otvoreno rade za Sjedinjene Američke Države? Da li su oni agenti prosto obaveštajnih službi? Ja sam dosta kritičan prema stanju u našem političkom sistemu, ali kad... Pričat ćemo i o tome. Ne, ali kad vidim ove primere koje ste nabrojali, Srbija je ozbiljna država. Dakle, to što se... Pritom, govorimo o Danskoj. O Danskoj, koja je imperijalna sila u jednom trenutku bila. Govorimo o Finskoj. Finskoj, zahvaljujući čijoj spoljnoj politici u hladnom ratu je nastao pojam finlandizacija. Govorimo o jako ozbiljnim državama. I sad kad su Amerikanci uspeli to sve da naprave u tako ozbiljnim državama, da ne prelazimo uopšte da komentarišemo ove novonastale... Annalena Baerbock u Nemačkoj, pazite, jedna Nemačka, ona izjavljuje, bez obzira šta misle moji birači, ja ću raditi ono što od mene očekuju ukrajinski građani. Pa naravno. To nije normalna izjava, jer čak i ako misliš to nećeš reći. Da, nije normalna izjava, ali je vrhunac tog procesa oblikovanja političkih elita koji je trajao najkraće od početka 90-ih. Odnosno, od početka 90-ih je bio razobručen, vrlo intenzivan, $100 milijardi su u to uložene. E sad, imamo i kontraprimere. Povratak Roberta Fica na vlast, za koga su mi moji poznanici iz Slovačke pre samo 2 godine tvrdili da je politički mrtav, da se više nikada neće vratiti. Da, zbog ubistva novinara smenjen, da. Ali pazite sad, cilj te kampanje koja je vođena protiv Roberta Fica bio je Robert Kalinjak, drugi čovek u Ficovoj partiji, tada ministar unutrašnjih poslova. Robert Kalinjak je danas ministar odbrane Republike Slovačke. Dakle, on se vratio zajedno sa Ficom. Dakle, ipak te neke strukture koje su partijske, koje su zadržane i pored strašne medijske kampanje, i pored nedostatka medijskog prostora, i pored nedostatka financija, uspevaju da se vrate na vlast u ovakvim uslovima. Zašto? Zato što takve ljude, poput ovih koje ste nabrojali, dovodite na čelo vlada. Ti ljudi nisu, oni slušaju, da, ali nisu sposobni bilo šta da izvedu. Ja mislim da više nisu sposobni ni da ono što im se da u zadatak sprovedu. Pazite sad recimo u Baltičkim republikama, sad u Estoniji, proterali su ruskog